Muri shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda icyiciro cya mbere Azam Rwanda Premier League hazatangwa igihembo cyitwa UMUSEKE Player of the Month Award gitegurwa n'UMUSEKE IT Limited bufatanye na Azam TV umuterankunga wa shampiyona y'u Rwanda. Mu kwezi kwa 11 akanama k'inzobere muri ruhago kifatanyije na bamwe mu banyamakuru b'imikino batoranya abakinnyi bane bazatoranywamo umwe wahize abandi ari nawe uzegukana igihembo. Abatoranyijwe ni Usengimana Dani wa Police FC, Kambale Salita Janti wa Etincelle, Ndayishimiye Eric bakunze kwita Bakame umunyezamu wa Rayon Sport ndetse na Nyandwi Saddam wa Espoir FC. Usengimana Dani mu mikino ya Azam Rwanda Premier League 2016-2017 kugeza ku munsi wa karindwi amaze gutsinda ibitego bitandatu, by'umwihariko mu kwezi kwa 11 yatsinze ibitego bitatu mu mikino itatu. Dani kandi anafasha bagenzi be gutsinda abaha pasi zivamo ibitego. Kambale Salita Janti rutahizamu wa Etincelle nawe amaze gutsinda ibitego bitandatu akaba agaragaza ubuhanga bukomeye mu gutsinda. Mu kwezi kwa 11 yabashije gutsinda ibitego 4 mu mikino itatu ndetse akaba afite ubuhanga mu gucenga. Ndayishimiye Eric bakunze kwita Bakame umunyezamu wa Rayon Sport afatiye runini ikipe kuko nta gitego na kimwe yari yatsindwa mu mikino itandatu muri 7 kugeza ubu ngubu ya Azam Rwanda Premier League. By'umwihariko mu mikino ine Rayon Sport yakinye mu kwezi kwa 11 Ndayishimiye Eric nta gitego yatsinzwe ndetse akaba akuramo ibitego byabazwe. Nyandwi Saddam myugaro wa Espoir FC umwe mu bakinnyi batoranyijwe muri bane bitwaye neza mu kwezi kwa 11. Uyu musore akomeje gutangaza benshi mu buhanga bwe dore ko mu mikino itandukanye yagaragaje ubuhanga mu kurinda izamu rye. Ikipe ye ikaba imaze gutsindwa igitego kimwe gusa kugeza ku munsi wa karindwi wa Azam Rwanda Premier League 2016-2017. Saddam kandi anafasha bagenzi be atanga pase nziza. Mwakwitorera umukinnyi mwiza w'ukwezi kwa 11 munyuze ku rubuga umuseke.rw. Aba bakinnyi uko ari bane bose barahatanira igihembo cy'umukinnyi w'ukwezi UMUSEKE Player of the Month Award, igihembo itanga ku bufatanye na Azam TV. Ninde uzegukana iki gihembo?